Ayizivele engazange seyedlula ukuthi kangaka. Angisho ukuthi namhla sikula final stages alonto sikwenta. Angisho ukuthi laba baphume conditionally. Baphuma baye emakhaya kodwa kunalo kubekiwe ukuthi bangaphuli basekhona emakhaya. Angisho ukuthi mhla ka-20 June ingonyama yayila yameletela lokuthi kuphuma abantu 2 categories bahambile laba 464 baye emakhaya baphuma labese baselele 6 months. Kwasaba laba la ngekhathi laba khona laba bephulelwa ngesigaba dabo bephulela kwakhona. Angisho ukuthi namhlanje siyajabula kakhulu sinalaba ngi-12 la endlu kwethu labathole le Royal Party ngonyameni ukuthi bahambe baye emakhaya bayohlala ngakhona babe basathuba cecela igebe dabo labanaki. Angisho sibonke labaphuma kula sebasevile more than half of their sentences laba sebakwentile la khaya. Kubo laba tophuma sibabongele kakhulu engonyameni sithokotana ngokuthi bayahamba baye emakhaya bayathi sibhekele impilo. Bayathi ngithethe abanike pheyona ukuthi bangentini ebasehambile njengekuthi lokuye kwakhona ukuthi abayihloniphe abahloniphe emakhaya abo baphinde bahloniphe ne-community babe nemalunga lakuthembele le-community baphinde bahloniphe na-traditional leaders abo. Siphinde futhi nemithetho elokhu bayathi bayihloniphe nayo. Letinto tibekekile lapho ukuthi bapilanzele ngento ukuthi basahambile lapha sengaqedwe isigwebo sabo lo spaces ba-undersized professional services lokho sibasola sibabekele khona baphuma kwabola sibathole inzala bakhona kusebavuke bayosebenza khona bathube ukuthi basathuba inezayisemene bathube ama-sentences abo labanawo la. Angisho ukuthi-ke mabasekhona khona kunile sigadzile kibo inhlonipho ihambe embili nebekuthi vele sivele sibalanzelela batabuya bo-welfare bahlola nabo-officers in charge nabo batokhona ukuthi bapotele ukuthi basasebenza kahle nalaba bathole basebenza khona sibene inkulumo kokuthi sidawusebenzisana ukuthi batosebenza njani ukuthi bapote babuze kaNkulunkulu akakhona ukuthoba akakhona ukuthi axolise lapho khona khona njengaloku noma lapho kuthuke kwenteka kabi khona njengaloku abekile mnathi Mbhowane naTsatsweni. Sibonga kakhulu Commissioner OC Matsapa abekunene lahambo lwethu suka khashane make bonga ukuthi uthi mangifika kuwe wangithatha njengembane noma ngithi mina ngembane wayithatha indzaba yami wayimikisa emakhosini. Sibonga nembane ngosi simelane naye nofike wadlala inzima lenkulu. Amen. Bese ke sesibonga kakhulu ingwenyama inkosi Mswati. Sibonga nendlovukazi ngoba sesifikile esibanibani sibonile lapho kuhambe kabi khona.